Так, Мона ақтайсыңар ма водоканал мı? Ақтайдан. Бүгін срочно мына үстіне краскалайды, астын ақтайды. Моларын барын аласыңар бүгін. Шүніңер апырлар барын аласыңар. Керегі жоқ апырлар екен бардығы. Ауа. Көрдіңіз, молар татына қағыл уақыттап. Мұнал жерді өткенде айттым бойшып. Жеке, тияқтан баштап немеге чейін, каналдың бойына чейін. Жаңағы қойш керекті бар дүрітші. Упор. Бетонный бар. Бетонный бар жүр. Маяғына мұндағы қойш керекті. Маяғына чы. Ақтықларды ошо екіден қойсақ сонда апар болады. Өздерін қойып ұстайын, олар шығарып тұр. Жабалбайды. Өзі ана село болып қалады. Село болып қалады, андачы. Көрдіңіз бі? Мына зеленый зона керекті өз шақачы. Көрдіңіз бі мұна? Тротуар, зеленый зона. Сөзсіз берге вообще как воздух керек болады. Адам о жаққа ограждение. Тияқтан баштап ограждение. Қандай қылауыз бұна? Металлический. Қандай қылауыз? Решеткадан ле металлический ограждение. Кім қылады мұны? Сіз қыласыз демейсің бе? Сіз қылбайсыз ба? Жоқ, давайте, ограждение қылады. Так, мұндағы емесін, мақұл ба? Суыны қайдан келеді бұға? Бұл жерге суға істемасы қойып, Капельный расчан, все. Ақталады, решетка. Моларында озор ашылып қалсын. Молодец екен депші. 120 метр. Ограждение не бербеймін жақын. Мол жерге бе? 120 метр. Мейлі, қаштан қолды? Болды, рахмат, болды. Мол жаққа. Неме, жақшына қайы? Жақсына қайы. Все, болды. Болды. Мына краскаланды, да? Олар краскаланады. Олар краскалансын, олар ақталсын, мақұл ба? Ол жерде жасап беремдерле, жасап апты ғой? Дәрдап қойып тұр, подпорный стена. Подпорный стена. Так, олар краскаланады. Так, мұяқ тездетсін. Тездетсін. Так, молар краскалатаса. Моларды срочно, барна апынарға сүріп таштай өргіле. Мақұл ба? Ауға. Молар краскалатаса, мұна қара егіп қойды, молодец. Бұлар да келді да? Күнді қараң, күнді. Жаңа суды төгіп қойбой, капыны арашайын қылыпчы, көктеті асуыз керек та? Бірле көктеті болсақ, мойын бербей қылады, барча. Жуып тазаласын. Емені жуып қойғыла сразу. Мұғалауы? Жылдырып өт ауы? Жалбайлы лоңды өтады қо? Жуып тазаласын да мұғалар насын. Мұнаны че? Темір тезектерін алсын, мыналарын алсын. Еме, мына лестницаларын ішіне қылсын, внутренне қылсын. Внутренне қылсын. Мұғалын астында лестницаларын алғыла, внутренне лестница қылсын. Шүнер ішіне кірсін. Темір тезектер жуысын бүгін тазалап. Шүніңер бі? Так, мұна базарлардың бардығы строительный базары бұяқты іштебей. Түріңер бі, балдар? Борды көкінбей. Бардығы жауауыз бардығын. Молар бүгін алсын. Ассаламу алейкум. Қандай сәжава жақсы па? Моларды алғыла бүгін срочно. Срочно алып тазалап мердеметікте бүгін шүніңіз, алғыла бүгін. Олар алынсын. Нар жақ алып қой, туғаным. Нар жақ ал. Так, мұна жерче. Зеленый зона. Так, мына блокторды алауы, зеленый зона. Тәті до конца. Гүлдер. Машина еші қылып. Мұна желер зеленый зона, мұларды алып қойыр. Ескілігі кетіп бүтіпті бұларын, бардығын. Нар жақты парада қылыш керек. Машинер не тұрады бұл жерде? Оборона. Олар алдыры өрді. Шүндің бі? Дастан. Туғаның магазин албайсың ба?
Sen tuğanın kendi kaç ayıp geçtin bana. Dastanı ruhsat bergendi. Aldır. Aldırgın düşündün mü? Tak onu aldırgıla. Tak oşonda biz bu da kalasa tet yağından başlap arçılar tikkenen ki buraya görünüp kalat. Bulacak görünüp kalat. Hem bulacakta para da kılışıyoruz gerek de. Bunlarda bir jol farmovka kılıp alasınlar. Tak. Buna. Gördünüz mü? Moğon alas, moğon alasız, moğollar da alıp acat kanağını körgülü. Antisaniter cevap kullanın. Kereki cevap verir demeninci. Moğollar naraka çeyini alıp buna ne olgan işkana? Ya. Buna kıra çiste antisanitari ya kıra çi bardak buna ke. Ne olgan zdanya mo? Ya. Bunlar 2,5 hektar bir yerdeki. Hey. Tak yemene. Tak. Yeme. Sol bek kalmatış. Moğol yerde buna polun reşotkalarını aldırasız. Düşündünüz mü? Aldırıp moğollar farmovka kıl tet yağın şeyini alıp tazalap. Bunda zdanyalar neysin tağımızdaki oblike keltirsin. Bunlar asılır. Ava moğollar da alıp sağla polun işte. Tak. Yemene. Bu janağı nizakonni privatizatsiya bo'lgan yer. Bu yer 2,5 gektar. Eme. Adalet, kadastr. Bu yer nizakonni jana privatizatsiya bo'lgan. Tushundingizmi? Sa dokumentlerini tayyorlab sotga beramiz. Ma'qulmi? Mo'larni alg'ila. Mo'larni al tozalab, mana. Mo'larni alg'ila. Ya. Mana, ova. Bunalarni alg'ila. Moğollardı kırkıp alıp, moğollardı polunu kırkıp alıp, buna kıra. Alt yağından görünüp kaladı, şeyçe. Buna. Moğollardağı onda bir yemesin, kettirsin, şunu gör mü? Para da kılsın. Tak, bunu konteynerler içe. Mo bizden yer mi? Ya. Ақ павильон тұрбай Hey. жиғаш стойка тұрбай Hey. жиғаштан бер жаққа чейін кірген бұл He. өткенде жиып берген жерге чейін жана қара қалтырып қойдыңыз Hey. ғой ал кірбей қойды мұның еніменен тетік ақтың еніменен кіріш керек негізі Hey. 24 метр осы жерден шығады Şu karanızanda, şu kara kirgizgilen. Ya, şu kirgizgilen. Tak, значит, oşonda uçuyor. Moğollar bizde de durava. Ha. Ha. Şulardan esene satıp ketkenler janağı 2 jetinde seni. Bular bizlik emas be. Tak, anda. Yeme. Умес. Азырчы мындай кыласыз. Мына жерди как раз он пользуется. Эмene, көрдүңүзбү? Мына допустим, мына жерди биздин жер менен бул байып атат. Эгер биздин жер жок болсо бул эч нерсе кыла албайт. Бул келип келишим түзүп кетиңиз. Түшүндүңүз? Мындан облигин оңдоосун жакшынакай кылып кылсын. Эгер он не захочет, мындай кылып тосуп койгула. Түшүндүңүзбү? Ооба, мындай забор тосуп коюңуз да болду, өзү иштей берсин. Мына ооба, мына көрдүң мына жерде брусчатка басып, озеленение кылып оңдосун. Түшүндүңүзбү? Сиз на контроль возьмете. Так, сиз түшүндүңүзбү? На контроль возьмете. Могу жерде өтө сону бактылда шашыбыз керек, балдар. Моолардычы эметпейлик бе. Ушу жер жөн эле бир аллея сквер кылып салбайлыбы? Кара жөн эле бардак болуп жатат да оларчы. Давай эме ким? Архитектор, бир сунуш бербейсиз бе? ооба бул высокольканын асты мында низкорослый элечи бактардан тигип койсо болот Ошондой кылайлы, кара бардак болуп жатат. Всё. Şu жерде катуура карашыбыз керек. Бүгүнчү жигиттер катуура карайлы. Монун башка жакта заезди барбы, жокпу? Aldı jaqtan barsın. Ya. Всё, болду. Мынага заезд бербегиле, бугача. Мына заезд бербегиле. Нар жагынан заезд бар да, турабы? Тет ягы могул жерде эме менен тоссун дагы, мону ачып койгула эмени. Ким? Бер лоток болот да? Лоток болот, мону ачып койгула, бербегиле жолду. Всё, монда лоток болсун дагы, бияк зеленый зона заезд нар жагынан кылсын. Могул жерде оңдосун. Жакшыраак тоссун. Түшүндүңүзбү? Эме, Мирлан, түшүндүңбү? Жеке, түшүндүңбү? Всё, жол бербегиле бияктан. Так, Дастан, камогуңду ал. Дастан. Камогуңду ал дейм, eyvallah. Rastan deydi. Камогуңду ал дейм бүгүн.
Sen kamoğunu men bilem. Çok. Bilem men sen kamoğu al kamoğunu. Так, мына жерде мына тротуар, зеленая зона. Мына қара, гай бар қылбайды барчы. Гай бар иштебейсиңер, а? Мэрия кылыш керек да. Зажлай, я. Өткөндө муякта айттым болчу, жасагыла деп. Мал Я, жасап атат тиешелүү. кана жасаганыңар? Мал жаққа Кана командир? командирим эме Улууга кетти. Башкармалыкта. Так, мону. Вот эти якына чейин лотокты алып келесиңер, түшүндүңбү, Азамат? Лотокты акы чыга бул? Ооба. Я. Пулды да берет. Лоток. Ооба. Карагылады лотокту мен аккуратно, оларды бактардан тигип, сонун кылып, могу магазинде алып ачасыңар берди. Мээде гүлдөрдөн тигесиңер, эме. Гай жаштагай болуп турсун. Так 15 мүнөт убактыбыз бар экен, а? Так. Ya. 4 треугольникке 5000 роза бар. Ay. Азыр анда баягы азаматтардын проектин күтпөй эле биз мына 2 кругту өзүбүз дизайн жасап туруп, ошол жактан алып туруп жасап берели да. Ау, азаматты күтпө бул. Бар да бергенбиз. Бул. Бул 10 жыл жасайт проектчи бул. Так, могул жерде дагы лоток кетет, а? Ya. Монучу. Мо сыяктуу коюш керек да, эме ким жанагы жергечи? Бордюр эме жеңиш. Ооба. Жеңиш. Мына көрдүңбү, мондайын коюш керек да жанагы жергечи, жана лөлүм айлага. Так, бул жерде тазаланып атат, а? Мону алдырбайсыңарбы? Адилет. Монунбу? Гараж. Ey. Так, mo qayerga чейин чыгып атат? Ya. Мону албайсызбы? Ya. Ya. Всё, mo вагонду алдырткыла, түшүндүңбү? Алдырткыла. Мону дагы алыш керекпи? Всё, алып атабы? Всё, алдыр. Чапчып алып кой бергиле. Алгыла. Как раз bunun üstüne прокуратурага иш козгош керек. Bunun үчүн мына объект боюнча. Адилет. Сиз дагы сиз чогуу УМСтин юристи, биздин мэриянын юристи келтирип, монун мыйзамдуулугун карап, жана токтомдорун карап туруп, сразу эмеге бергиле прокуратурага. Сотко бергиле, прокуратурага бергиле. Мону алып кой бергиле келипчи, мен жооп берем. Кара кызыл линия турат. Уже 1 айдан бери айтып атабыз. Маяк менен чогуу кетиш керек беле? Ошо алгыла. Облиги бүтөйүн деди Азамат Каныбекович. Бергенсиңерби? Жанагындай нарынский вариант болбойт абы? Европейский мак. Нарын Европага кирет да. Я. Азамат Каныбекович. Сиз нарындан ат башыданбы? Нарын, ат башы Европа кирет да. Так, мояк облектерин батыраак кыймылдаш керек. Оборона алдырыңыз помощнилерди. Только бакыт карагыла, кургап калбасын. Кара суу сепкиле. Соны калмат. Бир бак кургайт болсо, кургатып сиз төлөйсүз. Түшүндүңүзбү? Головой отвечайте за каждый бак. Мону алдырып эле коюп койсуңар козиректорун. Некрасив. Ооба. Мону алдыргыла. Мону козирегинди алдырып койгула. Аркын дуалын киргизди. Мону козирегинди алып койсун. Моларны алып, Мону деле алсын бузуп. Ya. Alsın mı tumbasını alsın. Ооба. Mo tumbаны alsın lan alsın man. Trotuar болот, түшүнүңөрбү? Мондай, мо тетик буруштурат го мо. Ошондо атмосфера куйсунда калганын алгыла. Облик.
Batırak başlasın. Batırak başlasın. Adilet, şaşanalı. Batırak, время поджимает. Muna Özbekistan'dan çıkkanda bir jarqtaş kerek da. Tım mele Mınaki Kırgızstan dep turuş kerek da, düşündüңөрбү? Жарқырап, тümle гүлдөп, розалар açılıp, освещенер күйүп, мояктарчы бардык Европа болуп туруш керек. Düşündüңөрбү? Лет экрандары койсун үстүнө. Көрдүм. Лет экрандарын койсун. Ооба. Бирдей облик болсун. Тротуарын, зеленый зонасын. Мына уже порядок боло баштаптыр эми. Кандай бардак болчу бул жер. Ушул жер бардыгы дастан менен Шаршеналы уулунун эмеси, Адилеттин эмеси. Менети. До конца батыраак уруп, зеленый зона. Сен биягын бүтүрүп берсиңер, сонбой калмачы. Дальше дело за вами, да? Азыр тетиги мен алабыз заправканычы. Заправканы алып, ичине кой киргизебиз булардын бардыгынчы. Ооба. Ооба, чакыр сүйлөшөлү. Ооба, чакыр. Чакырдагы жер берели булар, мына ичкерге кирсин. Мына кара, кандай бардак болчу эми бул жерчи. Бул биздин жер да? Жок, биздики эмес бул, аренда. Ортосунан газ өтөт. Все, эмени алып, мондай забор кылсын, айткыла. Түшүндүңбү? Забор кылсын, либо евро забор кылсын. Бияк бүтүүдө да, бияда маселе жок. Так, биякта бактар тигилдиби? Могу бактар тигилип атат. Я. Могу бактар тигилип четинен тигилип баштады. Я. Сол жака тигип кетти. Сол жака тигилип атат. Ооба. Болсо, Булар патсунос бардыгы. буларга чыкпайлар. Ооба. Булар бардыгы патсунос, туурабы? Патсунос нар жактан тет буруштан баштап бияка кайтып ремонт болуп келет, туурабы? Все, бол, баскыл. Так, мону срочно оңдосун заборун. Заборун оңдоп, эми салам алейкум. Саламат. Мону забор койсун, түшүнүңөрбү? Так, мону ремонт кылсын. Я. 3 күндө бүтүрөт. Даяр. Киребул? Киргизип туруп батыраак эме кылгыла. Заборун оңдосун. Либо житкитип буяктачы бирдей эме кетсин. Салам алейкум. Бирдей фасад кетсин. Баарына бирдей бердик. Моалардын бардыгын туугандарды. Ассаламу алейкум. Кандайсыңар туугандар? Жакшыбы, ден соолук жакшыбы, иштер жакшыбы? Өзбекстандык туугандарыбыз кандай жатышат? Жакшы, алар ham жүрөт. Жакшыбы? Биздин атыбыздан салам айткыла. Ооба. Биздин атыбыздан туугандарыбызга салам айткыла. Кудай кааласа жакында барабыз. Анан азыр силерге тет жактан заправканын местасы бар. Ошо жерде алып силерге места кылабыз. Мындай көчөгө турбагыла, макулбу? Места менен мына төлөп. Болду, ошо жерге туалет, дааратканасы менен кылабыз, Кудай кааласа. Саат бүгүн эмен чакырыңыз, Адилет. Эмпан жетекчисин чакыр, бүгүн сүйлөшөлү. Мейли өзбек туугандарга салам айткыла. Макул. Салам айткыла. Саламатсызбы? Жан Олбасы губернатору салам айтты. Азыр бизде кандай болот мээри? Зеленый зонамда кетеби? Адилет, бия кандай? Саламатсыздарбы? Зеленая зона, топракты өз, тротуар. Як зеленый зона, Зеленая зона, тротуар, тиги тротуарда калат. Велодорожка калат. Все, отлично. Так, мы зеленый зона, бир тротуар. Все, отлично. Тездетиш керек, Адилет. Азамат. Биякта мап ким эле? Я. Ал жок, Ал жаңы эле больницадан чыкты, бирок күнүн мурдагын бул жерде болду. Молорун алгыла. Ооба. Ошо УГДга тапшырма берип, ошол жерге ватат. Ооба. Тротуар. Тротуарды эме, УГД, Мирлан, моон батыраак баштагыла. Мо эмени ким? Мына тротуарды батыраак баштагыла, макулбу? Бир команданы ташта бияка. Команда таштагы эмесин, макулбу? Хозяиндерин менен да сүйлөштүк. Ооба. Круговойго чейин өздөрү макул болчу. Ооба, тротуардыбы? Ну, все отлично.
Мол аркой тетяктар коммерческий емес Эй. жақтарды өзүнчө Болды, все өз жасайбыз. Ма облигин карагыла. Бат-баттан жигиттер, не успеваем. Мирлан, түшүндүңбү? Ма обликтерин карагыла. Ооба, мону алынат да. бул жактан өнүгө Деуга чейин барып келиштик болуп, рейс көп болуп, жай болуп атат. Ай. Ооба, бат-баттан. Времени нет, уақыт жоқ. Уже порядок болуп баштаптыр, а? Жакка вообще машина киргизгенге болбойт. Ооба, молот аласың. Монун барысын алып салабыз. Ооба. Пешеходко 1,5 метрлик Ооба, неме калып жүрөбүз да. полный аласыңар. Мурда машина толуп алып чыккан бул. Ооба, жеке. Мирлан. Моларын барын аласыңар. Түшүнүңөрбү? Эки тарабына Эки тарап моларды полный албай калбасын, өтпөсүн мияка машина. Лотокты ачып койгула до конца. До конца лотокты ачкылай бетим. Кирбесин бияка эч машина. Мына облигин. А, бу жерде эме бар экен, пешеход бар экен. Пешеход бар экен, бул калсын. Мына трубаны ал, мону ал, моларды ал. Мына лотоктун үстү ачылсын, жеке. ачабыз. Түшүндүңүз, полный, көрдүңүз, кара. Дизот болуп кетти. Деп кругойдон баштап до конца лоток 2 метринен аласыңар. Эч таптаза турсун. Это все мусор убрать. Мону да алгыла. Бир дагы машина кирбесин буяка. Мону эмне албадыңар? Шуну адресini укмай десе өзүнө кайра алдыртам болот. Ал. Бүгүн алдыртам. Мына көрдүңбү, могу бардыгын. Полный алабыз. Оборона, КамАЗ убрать. Мына кара. Кара, моолор кирип алат да, монтипче. Мына кара, бүт алгыла моолорду. 2 бетиндеги алгыла, макулбу? Лотоктун бети ачылсын, түшүндүңүзбү? Мону тоже убрать. Так. Тети круговойду. Краскалап, актап, сырдап, эметип, карап, тейтилген да? Сары ак кылайбын да. Ооба. Сары ак. Ооба. Облиганы алмат. Ооба. Жаңы эгип салгыла. Жаңы эккелечи алгыла мооларды. Мооларды краскалашыбыз керек. Мооларды алмаштыргыла көчөттөрдү. Макулбу? Мына мооларды алдырып, мына могул жерге байрактарды илип койсок болот, эме? Ооба. Архитектор. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 байрақ илип койлоочу жерге. Сиз илесиз. Сиз илесиз. Бүгүн бүтүрүп, эртең байрақ турсун. Түшүндүңүзбү? Высокий кылып байрактар илип койло. Немени? Желек, шардын желеги через айдын. Ооба. Так. Мооларды алдырасыңар. Түшүндүңөрбү? Так, моонучу. Мына бакты. Оны начальник уды кайтайлы алсын, а? Так, мооларды алалы дагы. Ой, тетекача бак дейп коет, дальше посмотрим. Макулбу? Так, урматтуу жетекчилер, бүгүнкү рейдибиз ушу менен аяктады. Азыр коюлган тапшырмалардын бардык жетекчилер жаздыңар. Коюлган тапшырмалар бардыгын аткарылсын. Түшүнүңөрбү? Бардыгы аткарылсын. Айтылган тапшырмаларды баарыбыз бирдиктен ынтымакта жакшы аткарып Аллах